ne taxes in your use nyatro akwa so bi ya wudini na ni hu but ebone mo maso na ye ba po twino konso ne asofo bi ne tentam wo mo ye spiritualities adenti wa consult Bible say ade bi wa me ya wo se bi busa awade ansa na maye tro de adi wa fe na wo ani abre Mamo akwaba shonko eba too much GHSO nana ama ubuswa enimidi na sabre and sama esi ewo omayi emo enamede ebesomu na nitijibre niti emu ensem abrante bi ede na kosem eko eye otwunoko ni program oye kama me eso abrante ni din ede Maxwell Tola na wo cheche ni nsem no pa che Saudi Arabia kwentu atese Ghana for mrante ne mabawas wo mo hwe na bra no mpo Ghana ha nkoyie mo mo na atese wo mdom ti agom no makopie mu hobi no enu bi eno no so de ne hoji mu akopie mu e wo Saudi Arabia hobi na adwuma sem ne tese obrabo mu nsem pinti okopie mu e wo ye Saudi Arabia prison ba kwa ama tese sentence no 5 years na wo say Kenya nyame anka miti kra ye twefisu mse Saudi ho de na me hida say ye kun ana say ye ka wa hye anti mienu na we ba kontu e dire she prison na edu baby a asem edi ebu ne fo wo ma atese na eku anu na ye be ku na ye execution bi ene de ne be fem na no na brante yi chi na kosem no kire mu se wo hia yes Somalia na Sudan for CID penyi part as wo boa ne kana asem ni bi eboa no na wo kana asem na ma no na wie no na tese wo ne enu no eche adansi de ono ankese mo nya wona brabo mu se ma ne emma ababo mu ensem ma ne ntoba ha tese obebu na bembebu atese wo mpen so be boa brabo nti ena hu be hia so betu no fo so fa wa boa no a ono asa fi ne kro me Rev Obofour asem na wo de ma no nya tese na abrante de sem wo ka abosine se abrante no Sudan CID no a onya na oboa no Jennifer Saudi Arabia prison no oboa ne kire no Rev Obofour adansi de waboa ma ne yere enya ebiem so no emu adansi de onya promotion a wonya wo mu no odi tunu fo se nka be ya akoba ga na ha nko be hye za asofo no enase na no and wo kan ye de wo kan ne nsem no ma te se Ghana fo no dodo na to makoma so wo mo ama no ne ne Ghana ha nya te se bikra epe kwan esene ni sika ebiso ebo modia efa ye otwunoko so ka se wo me ye adwuma bi aba no se na be ya ono so betimi nye bi akona no na no ana be si abeto da se sa brante ne kasa tenten ne komo tenten na rewo sem a okoka wo otwunoko kama me program ne so no se ni nya no atro na enkofo bi so a wabu omo atese wafa kweti kwanza ju omo sike fi omo sem no omo ababo nta bedi no handa se abrante no enya no proda se wa bre ese na wo chechem no na kwa bone pass no nam so no wo je enkofo sika ede fi omo sem sa trick ni dia ene odi edi omo na no ene ma otwu no kwa host program no ahu de ekona no aso ye de edi no nti wofa a police for se wo meche abrante ne buza for enzem de edi bitwa mo haba sisia. Too much GH. We did that say Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody GDB. Madam, I love you. Me did the Isaac Ojampo. We between family the great tempo. Bring. One man come on here. Too much GH. Too much GH. Mu too much. Na me so me I'm more fire. Too much GH. We are boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Let me say for a day, I odi for to say, ka oja, o ti ja se pa, odi for Bernard SM, I will have to say, then about to try and come out, the Alpha and some NASA for Dano, a Holy Ghost fire and prayer ministry. Odi for more aquaba. Would you so bad? Oja. Fire. Jali boom papa. Odi for as of my men and Kola will be away. Yamia do be a more than such a concon. Choconkwabi. No, why most today? Choconkona, representative of the Holy Bible. Eddie Assay. Odi for I want to say 7 days, some staff at Chemi, whom say some funny game out. So I some year must crack. Odi for
Abrante Max Watola. Or the name Sam Kotoa, Ujuno go on, you say, or yet, Christian program to say, or Blanc or Form, or Farman, whom my film, no domas and to Jana, to say, Kofan, I'm so at a year more and one. Then no, and Abrante so then a dear call ye. Our watch church and tell us to say, some waka, my tongue of Fakuma so, will you hear video Libya, a canacuma say, Abrante way, or Sefatamwa. I may be crowd to sa, if you are broche, I did more Ben Wagana. Ghana for so abomodin ebi ejuma person mo mefa no crowd ya abo mo jom se na be ya brand me timi nye bi akona no na ko bi e kire no ebi nso mbra mba nti no meka sa mo sa brand e frost at say we dupe o mangasa ji o mo sike fi o msem na sa ensem no keka ya no na eja we dem sem bi se wo bi she that timi tenase etimi susu nsem she na o hwemu no hu se na be fa Minti as you give on a renting in some crowd as saying. But I was papa, unse your castle coronoa. What kind the 10 commandment, Exodus chapter 20, verse number 7 bar. Adia radichi no corono will be our own canocre. Okay, kind Proverbs chapter 6, verse number 16 bar. Bible say I didn't see any radi time. Ani adian so ne ye kra echiwade. Odansi kurumufu a ohu atrosem Eradi chiwade ne sankofo no and I say majority of the TV stations and radio stations no what do want some ba wo mutia se no mo nkoye investigation deep down. Oh okay ye nshida nye nhwehwemu ye tie wasem na ya so asem me e bia ba asore na me wo okay na me former church na oba ye no na se ono nso ye baifo ni krom na o ma deport no the krom no Ghana ya bechem and we feel ye deport na fit bechem aba Holy Ghost fire but what you say so oba ye no na me ni ho ti no mo ya asore nti o mo frem so obi aba opemwa em so we abanya me fida mo nyeje moa ne moa no ti o mo jeje moa ni nyina awie na o mo twa nipa ne picture de sene me ti me ba e me be hu nipa no ba na me ba na ma brɛ di ne flash ti ye hu ni wie ti na ma hwe me ntanta se o mo ma discount so fine ti me busa no questions be bre no to papa so ti o ye se o dwun so aba e na trom o ma bia de ne ko fie enti mi na ba bia na me ko hia no ne bra kete ti mi sia ma twa mo gina ho sa me frɛ police no ma ba me form ko dai pa chew ye de ya baifo na ba bi e wono ye di bone e no ma pam ye free kru mo ntinya ne na ba bi ada e sa ye me mobo ho ma sa ka chew ape ma ka chew so me abaifo na ya pam ona sa ye mobo e do be twa ho sia no mo so sofo e de o sofo nti di bo om ne twa na o se me pe aduane mo mo e no mo di nkomo obetimi ye timi pam ba yie no ba to mo san ko fa echi ye mo na kwa we ade so Proverbs chapter 29 verse 24 Bible say the oni owifu cha dem etane ne kra na eduabo pa empa utiri suda sir eduabo unse Bible okromphobia na akwam de sum kadisi ena ene kro no asore dem ewo babia ewo all sectors minimum bi okowi atensi ewo asore oboka 29 million onu abeje mike empem kan asore sisu biem okowi atensi owi atensi na obi di aba be sermons e onyame altar so ya pon asore yo ti ye ko ye no e no be first come on na dam no mu ko twa aduane di oboka 29 million so one first can no kwan paso 29 million enti ye na koso o discover 30 million to be kona scan out to half boni obi antene de obe pa mu ka wie ye and ye bom pa ye di nsa gunu so sire Yehowa e man ansa na cut off ye sha brante yi asem ya te se wonim se bibi se nto ye edwuma wo ye ne se wo be duping for na wo ba live TV so na se live broadcast so wonim se nkita wo die eden aye beto be dwuma mo bi etimi hu bi na watimi abanya kukudro esi wadwe bia be kan sem
acheche nsema pe hype ma wa pe kofo wa ehumobro amebi kra aye wonwa a woni pa se wa ye nipa bone nenu no akukudro ben no Bible akadida wo Proverbs chapter 30 okay kan verse 7 ne ba Bible say okronfo bia wa akukudro bia o ye kronfo bia no ena hun se sisi ano trend na afa no oman ni mu ayese no kre enti because of oman ni mu ayese nti no ena majority of them no bebre na afa kwanbo ne so e de pa mo tam but ewie be kwa akusiu say ewie at the long run e be kwa akusiu say ene wa zanwe why we 419 udi asiwe me na be show mu program ni bi o start ya na me come adim say we onye papa o she na asem no me nya tie o interview na asada me ka so onye papa na me delete free ho o ba ngofo so tie yo mu say abranti asem kromphobia enu nchi no a se ye papa otwi no koi onu so wa sofo o yes adanti wan kwan ko busa ansa ese na program ya hyehyɛ ho so o ye bedi nkomo wa he kra ba no obi ko onu obi ne ban no nipa na di no atanse abranti wa bro still now I was saying ka obusa nana okay no correct me ba to ati agena enti mi fan say oh enipa na ba Bible say o ye papa kra ye wo na asore dem eno kra no ye very careful say o ya doya papa ye free na asore dem eno kwa ye very careful asore dem o kra ye careful enti Bible akase enti we interview no Bible say kromphobia ya chiro nanim ne taxes ni o ma o use nya ya chiro akwaso bi ya wudi ni nanim hu but ebone mo maso ena ye ba po twino konso ne asofo bi ne tentam wo mo ye spiritualities adenti wa consult Bible say ade bi wa me ya wo se bi busa awade ansa na maye ejo de adi wa fe na wo ani abre na wo se odifo we de membre mu kaka hu ne se oye hye a oye de na me ka se ko ekirenti na nam so ma abranti ye ya chi no se ko betima to aso akọ o chi de be chi no ba busa hu se ade na ewo ni mu no obejai ana so nyai un se ebe ye we ama no ahyesu de ana se nka ye de ma ne se ade we ma ya ne de me ye ni achi me kromfo nim kata oju sa kromfo amroba medim denta me ya danfo bi obokro no sa 16 years ene ne nyi obokro no won ko da de da wa kwa anse sam ade na san a spirit enti bi for me nka nipa ne ba ne ho no ohunu se bibi se ne nko so o act mature ene nipa na wo no ho no a macho man jira ne sai se se boto mo kika nse ene ne hia wo busa ho se ugina ma no kore obi di sunsun ase ba wo mu akowura mu kora no so sunsun so wan fa masse wo bokro no wan fa asema masse wo se obi emu na ohunu ye no enka wo so busa no woni ne tenase me ya ando issue say bebre okay bebre bi wo be ba no o ya di no on wan kasa mpe but sunsun ba teche and epian okay most of them we service and say ma bebre na ye kromfo agent for bebre na ya kromfo but enyo mo pe o enti na Bible say sika ni bri do wu afa ena kwamboni ni papa e fa super scan anu odin na no ati ade na se enti mi fan say wakwa ya azan ene ochina o ye di obesa ye bio because ya de na gura no obeya akopem so bewu eje bi anyame adwum no de be fa o say one spiritualities no ka be po bi na wotimi aboa ni mom police fight no be ka kodan sound be obesa ba be bio eno so e then mwa bempa na hu se abranti we ohi me for me enko mpe na so for bi omo yesi but what ya mpe na so for bi omo yesi no mo handle spiritualities omo RTV hon na nko mo handle this matter na ka abranti ni nya no hundidim yes I go on fa so fu mum na just mo mpa ye the best that say okofa police form the best na se we di boni o mre no mo so no obi bokro na ye fa na wan na ni boni oba papa asasi so wan na ni boni pe o di for me di tum so obi edi boni na so say omandia na emra bata hu na Ghana so emra no si obi
faculty by Joe be a different in my etimic and running etimic. Okay, can Exodus, Bible says, what you are for, and I do the Shuma Kuno to Chile. Exodus. Your New Testament. Your New Testament, and the book and the Bible. Was what you are confirmed, I be the Shuma sense for Basuma Kun, but what's the Yakata, Fanima police? Maybe I got a scenario. It is any power or no urban Kuta Chunkuta giant, but we usually master brain. And no D amount for. And to well, there are spiritualities a back is an year way in another. It's for me, well, no, and was all up to matured. And one knows so much spiritualities, our program, I say, wouldn't be alcohol, and any panel can anymore. What can any Bible should your children and be a boy? What you find proud number police, Busan said, a sooner a year behind the sin, ever call. I was what children, man, for said, where you would be to show another. I know already, Pearl, be the piano. And deciding that a piano, a year behind the sin, also attack his idea. When you buy a vessel, no credit. Be a bit young for the promotion, I am solitaire, and also I can say. No, for your cat, this idea, then I said, I don't know what's your handle. Sad in the spirituality, sir, and your back, and you understand your handle, me find the same TV. Your idea would be a sim, am I your moody young? No credit. And it's a sad, and say, I don't young. Odi for yede go ne esia ne safa final with the food to be a fatum asho for anything for mo hwe. Mr. Etie for mo hwe. Ene ejidi for mo hwe. Bible so okronfo bia ne kra e bataniabo. Proverbs 29:24. Obebo krono akosi da bayi. Ene ma bokro no, emrantie bokro no, kafefo nyina de omo agim. Afuto nsakire nipa wo ade se no hwe. Bible says, "Chromophobia ni kwa ya obeko osra himem." Ade so sakira na adweno sesa na akwan yinara. Me di Yesu Kristo di mpa wo chawo. Enye ne ne hia wo ochina bi. Na bi oba benye oyire papa bi, be ma papa bi ma baba wo ma papa bi o so papa kromfo no. O na ekom. Oba kromfo no, o na ekom. Ensa Kristo di animunyam. De mesre wa ne se wa wo hwe tuma GH. Na wo tie ye nsam de bi ada. Ene de fotu hufu. Okay, can 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 15. Bible so chromophobia no be rosra himem. Timesraw, be futo kakra ni. Bible say the waso, onti de honhom ne ka kira safro manu ato. Anu ato ampa. Ebusian for Prophet Bernard SM our the Holy Ghost Fire and Prayer Ministry ano and that day you know edin komata se we tufo e dey afem na wo tufo no me bomodia efe bi ewo mu na biem so no shema watofo no mo so wo mo enfe bi ewo mu na wo so adwen kire wo fa enkomaya twetwe ase no fa dom ye ewo too much age your comment section meeting adena na ama obusua for prophet number no ewo ase wo nyame ye adoma ye besan edi ye share biem makramu